Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka United Democratic Party kan sa Pynbna no Shen yaw kartong uban aireng ha kani ka election MP Lok Sabha Shiteng Samoy na Shillong constituency. Habayekran mo General Secretary ka UDP sengkmi uba Titos Khan ulay thu ba ka UDP kan penyeng bet yaw kartong ha kani ka election kumbaki wei ki seng kila deban Pynbna. Ulay thu hadu menta kidon kumbalay ngut kibalapan tiket na ka UDP Henry kinsa syong bishar andalade kapor. Shushu ula pentip bamenta ubanay ka UDP kan sakhot jingyalang ban shim yakaray ban penyang ya ukertong. Habakali ya ka UDP kanyat marway ne kanya trailang bat ka HSPDP ha RDA ulay thu ba ka UDP kan syong jingyalang hadin kata kan sakhot ya ka RDA ban shim lang ya karay. Kumban chupin kan mau ka UDP kala penyang ya uba Robert June Karjarin ubari Presiden barim ka HYC Henry ula syarem no ha ka election baladeb. Henry menta kani ka seng kan sa sayo kartong uba kinsay tam ban letpan jingkershan nakipad ba. Kat kum ki khubor balayo lom layat hu uba ha kini kisngi ka UDP kam shum na don jingmut shu ban penyeng kartong ha kani election MP Lok Sabha. Henry ki don ki bapinsngo balada kani ka seng kabadon khar arngut ki MLA bat arngut ki MLA ka HSPDP ki bayatray lang ha ka RDA kapan iba kilakenran dien lupa ha katma election namar bakaseng kabadon satang laingut ki MLA kata ka VPP kala depen bena yaw kertong kumban chupin kemau ka VPP kala du no yaw MP u Dr. Ricky Singkon kala say bujli do Dr. Bats Kemmerbo kabakani kaseng mentak layat chat ban letpen itu syaki padba kumjuru ka NPP kabayalam ya ka sorkar kala depen bena yaw Dr. DRL Nonglat kumukurtong banyakun ya kanik election Shiteng Samoy.